Ассалому алайкум тамошобинони азиз. барномаи имрӯзаи мо дар хонаи шахсии ман ҷараён мегирад, сабт мешавад. барномаи имрӯзаро мо тасмим гирифтем ки унвонаш файзи дастархон бошад ва азбаски мо дар хона ҳастем, айни ҳол бо хуб тақозои замон ба ҳама маълум аст ки шароит чунин аст ва аз мо хоҳиш мекунанд ки дар хона бимонем то ки бемории сироятии коронавирус доман паҳн накунад. Мо худ ва атрофиёнамонро эҳтиёт мекунем, аз ин беморӣ пешгирӣ мекунем ва алҳол дар хона ҳастем. акнун бо ҳамин сабабҳои маълум муваққатан мо токшоуи печтоби замонро идома дода наметавонем ва бинобар ҳамин ба хотири он ки воқеан ҳам бо шумоён тамошобинони азиз мо дар иртибот бошем, бо шумо рӯбарӯ шавем, ҳамсӯҳбат шавем, мо тасмим гирифтем ки ҳамин барномаро ташкил кунем ва дар шароити хонагӣ аз он таҷҳизоти техникӣ аз ҷумла аз телефони мобилӣ, аз телефони дастӣ истифода карда ҳамин барномаро сабт карда истодаем. бинобар ҳамин ба он ноқисиҳои техникие ки шояд дар ҷараёни барнома шумо эҳсос мекунед қаблан узр мепурсам аз шумо. хуб, албатта ман медонам ки бонувони мо, занҳои мо хеле пазанда ҳастанд, моҳир ҳастанд, ҳамарӯза дар хона барои аҳли оила хӯрокҳои хеле лазизро тайёр мекунанд ва ман бори дигар ба шумо хотиррасон мекунам. воқеан ҳамин рӯҳияи инсон, психологияи инсон чунин аст. вақте шумо мебинед таомро, расмашро ё таоми тайёрро, баъд мегӯед ки ман ҳам дар хона ҳамин таомро тайёр карданам мумкин буд. мо ки занҳои коргар ҳастем, дар кор ҳастем, на ҳамеша ва на ҳама вақт таомҳои миллие ки шояд як вақти муайянро талаб мекунад, онро тайёр карда метавонем барои аҳли оила. барои ин танҳо рӯзи истироҳатро мо мунтазир мешавем. аввал ман тасмим гирифтам имрӯз як таоми миллӣ бо номи шӯла мушак тайёр кунам. барои ман писарчаи хурдии ман Азамҷон кӯмак мекунад. Азамҷон, Азамҷон, биё назди ман, биё бачам. ба тамошобинон салом де. инҷо тамошобинон моро тамошо мекунанд. барои таоми шӯла мушак барои мо албатта ҳама занҳо медонанд ки пиёз, сабзи, мош, лӯбиё, биринҷ, ҳатто биринҷ давоми корбоз омода мекунем, тайёр мекунем. хуб, гӯшт албатта лозим аст. хуб, Азамҷон, биё ту сабзиро пора кун, нехел майда мекунӣ ҳозир сабзиро. Азамҷон, оҳиста дастархона бодо осеб нарасад ба дастар, оҳиста. акнун биё ба ту суҳбат кунем. ман бо ҳама тамошобинон, он меҳмононе ки дар барнома иштирок мекунанд дар печтоби замон одат кардам ки суҳбат кунем, гапзанон кунем оиди ин ё он мавзӯъ, проблема хуб ҳарф зада бошем. акнун ҳамсӯҳбати ман Азамҷон аст. Азамҷон, биё барои ҳамин ман, барои тамошобинон боз як бори дигар гӯй. ман медонам ту дар дил орзу дорӣ. акнун бори дигар гӯй, калон шавӣ, баъди хатми мактаб ту кӣ мешавӣ? кадом касби кор? духтур? чаро духтур мешавам мегӯӣ? барои чи ҳамин касбро интихоб кардӣ? барои чи? Азамҷон дар синфи русӣ мехонад. шояд барои ҳамин ҳам ибрози ақида ба ӯ мушкил аст, лекин ман кӯшиш мекунам ҳарчанд вай дар забони русӣ хонад ҳам забони давлатиро мехонад, забони модариро хеле хуб медонад ва ман шахсан худам ҳам кӯшиш мекунам ки
забони адабии тоҷикиро Азамҷон хуб асбоб кунад. Барои чӣ гӯй? Духтур чӣ кор мекунад? Духтур ёрмо мерасонад. Ба кӣ? Ба давлат. Ба давлат, ба одамонро моли ҷамъ мекунад. Ту медонӣ, амин духтурон на танҳо одамон, ҳатто ҳайвонотро ҳам муолиҷа мекунанд. Медонӣ? Медонам. Онҳоро духтури бойтор мегӯянд. шояд баъзеҳо бахусус онҳое ки коргар ҳастанд фикр мекунанд ки дар хона нишинам чӣ кор карданам мумкин. бовар кунед дар хона ҳамин хел кор бисёр руфтан, шустан, пухтан, тозаву озода нигоҳ доштани кошона. Албатта муш, биринҷ, марҷумак, гречка, ҳамаи ҳамин чизро тоза карда мондан лозим дар вақтҳои холигӣ. барои худатон осон мешавад. ва ҳатто ман медонед чӣ кор мекунам? Коргар ки ҳастем, мислан биё ман кӯмак мекунам. хуб коргар ки ҳастам, кӯшиш мекунам дар вақтҳои холигӣ тушбера баста мемонам. баъд қаламфури булғориро бо гӯшт нимтайёр карда дар яхдон мегузорам ва барои худам осон мешавад. вақте аз кор мебиёед, аллакай маҳсулоти шумо нимтайёр аст ва тез онро пурра тайёр мекунед ва пешкаши аҳли оила мегардонед. агар Азамҷон гуфт ки калон шавад, духтур мешавад, табиб мешавад, дармонбахши одамон мешавад. бошад ки худованд ва орзуҳояш расонад. албатта Азамҷон инҷо биё. барои табиб шудан медонӣ чӣ қадар хондан лозим аст? бисёр хондан лозим аст, донистан лозим аст. албатта ту мекунӣ, кӯшиш мекунӣ, аммо ба ту хуб албатта кӯмак мекунем. биё барои он ки ту воқеан ҳамин бисёр як касби пурифтихорро интихоб кардӣ, ҳамин шӯламошаке ки мо тайёр мекунем, онро гирифта ба табибон мебарем, ба духтурон мебарем, ба беморхона, чунки онҳо имрӯзҳо ниҳоят серкор ҳастанд, мардумро наҷот медиҳанд. онҳоро медонӣ, онҳоро ҳатто қаҳрамони даврони мо ҳам мегӯем. онҳо бисёр як қаҳрамонони миллат ҳастанд. бо он вирусе ки имрӯз дар ҷаҳон доман фаҳм кардааст, бо номи коронавирус, ки онро мо бо чашми худ дида наметавонем, онҳо мубориза мебаранд ҳамарӯза, одамонро наҷот мебахшанд. хуб ана ҳамин шӯламошакро бо меҳр, бо муҳаббат тайёр мекунем, то ки духтурон, ҳамширагони тиб, оростакорон, ҳатто худи беморон ҳам бо насиб бошанд, аз маззаи он чашида бинанд. албатта мо тайёр карда ҳамро ба беморхона мебарем. хуб мо одатан вақте таом тайёр мекунем, ҳамроҳи Азамҷон дар бештари ҳолат мо мусиқӣ мемонем, то ки ҳамон мусиқии форамро шунида, гӯш карда хӯрокамонро тайёр кунем. медонед, ин як сеҳри бомаззагии таоми шумо мебошад, ки бо тамоми вуҷудатонро медиҳед, тамоми ҳастиятонро медиҳед. ҳамин маҳсулотҳоро бо меҳр, бо муҳаббат майда мекунед, реза мекунед, тайёр мекунед ва барои аҳли оилаатон пешкаш менамоед ва бениҳоят лазиз ҳам мешавад, бомазза мешавад таом. биё Азамҷон, ҳозир ту мусиқӣ мемонӣ? мусиқӣ мон? чӯ дигар асосҳоро беҳмият ва қадрат мекунед навайкиде? чоркунҷа. чоркунҷа. акнун вобаста аз ҳамон таом де бачам. агар таомат биё якбор аввал равғанамо доғ шуд бификрам. якбор пиёза меандозем.
مقدار پیازه می‌انزیم بعد سونی باز دیگر کارها هست. بسم الله الرحمن الرحیم. سبزی برای چی؟ 4-5 پاره نکردیم سبزی رو. چونکه بچه‌ام هر خیل طعم می‌شود. اگر طعم ما طعمی دویم باشد، قیوق باشد، ما این خیل ریزه می‌کنیم به طوری خوب باریک. یا اینکه مثلا آشی پلاو ما همراه بسیار ریزه می‌کنیم، خب کمتر غفستر کرده ریزه می‌کنیم. اگر طعمی یکم باشد، سیوق باشد، مثلا ماش برنج، مستوه انا خیلی که تو گفتی اون رو 4-5 کرده ریزه میکنیم. مایده ریزه میکنیم. هر خیلی میشه وابسته است اون. Hocam çüş mü olmak kadir göçtüler? گوشتی مرغ، گوشتی چی؟ بی نمک. برای همین برای که کمتر نمک خورد، زیره نمک پوشیدیم با مزه میشود. با مزه میشود تا اون فرصتی که پیازی ما بریان میشود. گوشتم کمتر نمک میخورد چون که گوشت ما از مغازه خریدیم. این بی نمک البته. گفته ایستاده که طبیب میشوی، دکتر میشوی. برای دکتر شدن بسیار خواندن لازم. اگر تو خواندن روی تو در خوابگاه زندگی میکنی، تو باید که خوراکت خودت تیار کنی. برای همین تو اگر طرز تیار نمودن طعام آموزی به تو مشکل نمیشود بچه جان. Tahmin. میخیر پیش خیلی ناشسته ها رو، ظرف ها رو، طبق رو، چونچه رو توزه میکنی میشوی. سچاقچه رو گرفته پاکن. از انجام بسیار با من کمک میکنه. در خانه کار بسیار است. هر کس میتواند مثلا آن کارهایی که شاید دوامی چندین ماه در خانه به سامان رسانده نمیتوانست از سببی مثلا کم بودنی وقت. ما همیشه که همین وقت رو بهانه میکنیم که وقتم نیست، وقتم کم است. الحال همین خیلی فرصت فرا رسیده است که شما تمام آن کارهایی که در خانه سامان کردن نتوانسته بودید، خب آن را اجرا کنید و سامان رسانید. خانه را به ترتیب آورید. شاید جهاز خانه را از یک جا به دیگر جا پیچونید تا که برای خودتان یک طبی بولیده ساخته باشید، خب فراهم آورده باشید. میتونید طعام‌های گوناگون پزید، هر گونه خورش ها، کلچه قندها پزید. البته ما هم کمک میکنیم، خاطررسان میکنیم که چگونه طعام‌ها رو در عائله همراهی اهل عائله میخواد دستیارک‌ها تیار کردن ممکن. ما گفتیم ماش، برنج، مرجمک، حتی خوشدامنم به من یاد دادن، آموزاندن که حتی همین زیره، نمک کلان همون چیزها رو ما پیشکی تازه کرده میمونیم. از هر گونه مثلا خس چپچه ها و سنگچه ها تازه کرده میمونیم. البته برای خودمون آسان میشود. همین کفگیری که من با وی کار کرده استادم از خوشدامن کلانم بیروبیه خان تا به من میراث مانده است. اون کس به عروسشان یعنی خوشدامنی من دادند، خوشدامنم به من دادند، یعنی به کلین های کلانی همین کفگیر میماند. من هم خدا خواهد نصیب باشد در نوبت خود همین کفگیری میراثی رو به کلینی کلانیم خدا خواهد میدهم. تیار کردن خوراک بسیار وقت میگیرد. خسته نشدی؟ نه. و تو عجایب است؟ تو شاید آشپز میشوی؟ نه کفام یخته ما دکتر میشم. یه آفرین. خیر میبینیم نصیب خدا خواهد.
албатта ман медонам ки хуб тарзи тайёр намудани таом аз они ҳар кас ҳар хел. Маслан ҳамин шояд ҳамин шӯламошакро ҳам ягон кадбону боз ба таври худаш омода мекунад, лекин ҳамон як таом аст. خب تو اون فرصتی که ما گفتیم که ماش میکفد ما خورش تیار میکنیم. اکنون ازم جان تو به من کمک میکنی دستت رو نبور احتیاط باش بکن. انا این طرف اکنون این کاری که یا خود امروز عملی که اجرا کرده استادیم یعنی طعام پزی این تنها به خاطر آن که واقعا شما دوستان عزیز در خانه باشید، در خانه بمانید، همراه ما باشید، سیمای مستقل یکم رو تماشا کنید، به کوچه نبروید، خود و اطرافیان رو احتیاط کنید. به همین خاطر ما این برنامه رو سازمان دادیم، تهیه کرده استادیم و تا آن فرصتی که در خانه هستیم البته ما این برنامه رو برای شمایان نمایش میدیم به خاطر آن که واقعا هم در این لحظه هایی که بسیار یک لحظه های حساس است که به سر خلق ما مردم ما تمام مردم جهان آمده است، خود را به وهم و واهمه داده نشوید، خود را خب کمی هم باشد سبک احساس کنید، طبع خود رو بالاتر در نگاه دارید. ما این کار رو خود راه اندازی نمودیم. ازم جان تو به من کمک کن. یک دونه که به من میدهی خب طعام ما تیار، شلموشک تیار شد، خورش هم تیار. ازم جان همین شلموشک رو میدونی بابا یک خسرم شادروان خدا رحمت کند میگفتن که شلموشک امیری شد. ما عادتا شلموشک رو در فصل زمستان تیار میکنیم بیشتر بسیارتر. اول این خوراکی یک سرکالوری که هست ما همین شلموشک رو تیار کردیم. خب تماشاگران عزیز در آخر برنامه در فرجام برنامه ما طعام رو تیار کردیم، اول به بیمارخانه میبریم. خب
дар фарҷоми барнома ман гуфтанӣ ҳастам ки дар хона бимонед, безарурат ба кӯча набароед, худ ва атрофиёнро эҳтиёт кунед. Албатта тавре бузургон гуфтаанд, бар сари фарзанди одам ҳар чӣ ояд бигзарад. То барномаи дигар дар амони худо бошед. паноҳ ба худо.